Ndabaramukije bakunzi mukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube, aho tubashikiriza inkuru zitandukanye yaba izirebana n'umutekano ndetse na politike ndetse n'ibiri kuvugwa mu karere kose, aho twibanda cyane cyane ku makuru arabana n'umutekano. Turi ku itariki 24 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024, aho tubazaniye amakuru ahambaye cyane, aho tugiye kwibanda ku birabana n'umutekano uri kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ingaruka zikomeye cyane ibiriko birabera muri Kongo bishobora kugira no ku gihugu cy'u Rwanda, mu gihe amahanga ndetse na leta ya Kinshasa igomeje kwifatanya na FDLR interahamwe zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994. Impungenge ni nyinshi ku baturiye igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere muri rusange kubera ibikorwa bigayitse kandi biteye isoni biriko birabera ku butaka bwa Kongo mu burasirazuba, aho benshi babona ko ibi bintu bishobora kwadukira no mu bihugu by'akarere kubera ko amahanga abireberera kandi agafasha bikomeye cyane FDLR ndetse n'indi mitwe yose iriko irahungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko benshi bakemeza ko M23 itagakwiye kwamaganwa n'amahanga kuko M23 irafise icyo irwanira kandi iragomba kurwana ku baturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bariko barabangamirwa bikomeye cyane na leta ya Kinshasa ndetse n'imitwe yitwaje ibigwanisho harimwo na FDLR igizwe n'abasize bahekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, aho haba jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ariko igitangaje kandi kinateye impungenge nuko aba basize bahekuye u Rwanda bahabwa byose n'ibihugu bitandukanye kandi bakaba badakomwakomwa ndetse n'igisirikare cya Kongo ndetse n'icy'u Burundi bikaba byaramaze kubinjiza mu gisoda cabo, ibiteye impungenge abatari bake babona ko ibi bintu bidatorewe umuti byanze bikunze ingorane zishobora kuba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere kose. Ni mu gihe abandi batandukanye bemeza ko u Rwanda rufise uburenganzira busesuye bwo gufasha umutwe wa M23 mu gihe leta ya Kinshasa itaratondukanya n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda. N'amakuru menshi tugiye kubashikiriza, aho tugiye kubereka n'abariko barafasha bya hafi kandi bakamenyekanisha uwo mutwe wa FDLR, ariko biboneka neza ko naho bariko barabishyiramwo imbaraga nyinshi cyane atacyo bizigera bimara, kuko u Rwanda umutekano warwo uracunzwe yaba ku butaka yaba mu kirere ndetse no mu mazi. Akaba ariyo mpamvu n'abanyarwanda bagomba gutekana kuko igihugu kiracunzwe cyane, ariko leta yo ikaba itabyihanganira. Akaba ariyo mpamvu iriko irasaba ko abariko barafasha FDLR bose bakitandukanya nayo, kandi ko abatezi hatandukanya nayo bose bazarimburirwa hamwe, yaba ibisirikare bitandukanye byo mu karere biriko birasinyana amasezerano y'imikoranire. Byose nyine mugiye kubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube. Ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no muyoboro wa YouTube, kanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Kwamagana M23 gatagatifuza FDLR ni gutekereza nabi cyane kandi macuri ku rugero rwo hejuru cyane. Bimaze kuba umuco ko inteko ibihugu byo mu burangirazuba bw'isi bishimangira kurinda inyungu zabyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha usanga ahanini bibagaragariza mu kwegeka ibyaha byose ku nyeshyamba za M23, ubundi umutwe w'interahamwe wa FDLR bigasa naho utarebwa n'ibyabaye ndetse n'ibiri kubera muri Kongo, kandi ariyo muzi wa byose. FDLR niwe muzi wa byose biriko birabera muri Kongo, kuko ukimara guhekura u Rwanda wahise ujya muri Kongo, amaze ujya gukwizayo ingengabitekerezo ndetse n'amacakubiri, kugeza abakongomani bamwe na bamwe bamize ayo macakubiri niyo ngengabitekerezo, bakaba ariko bararenganya abakongomani bagenzi babo babahora ko ari abatutsi kandi ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, aho bavuga ko bagomba kubasubiza ku butaka bwabo. Uwo ukaba ari umuco mubi udakwiye kwihanganirwa, kumva abagize M23 bitwa baruharwa maze agasanga FDLR barimo gushaka kuyitagatifuza berekana ko atacyaha ifise. Ibi kandi ni umuco wadutse ndetse urangwa n'umuryango mpuzamahanga. Bikwiye kumvikana neza ko M23 irwanira impamvu zifite imizi mu mateka yo kuva kera, ndetse muri ayo mateka M23 ikaba irwanira gukuraho
ingaruka z'ibikorwa umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukora muri icyo gihugu, aho umutwe wa FDLR ari we uri gukora jenoside ku butaka bwa Kongo nk'uko n'ubundi bifuza ko bagaruka mu Rwanda bakabikora naho bitabakundira. Igihe FDLR yakiranwa yombi nyuma yo gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, icyo gihe abajenosideri bahisemo gufata ahantu hanini muri icyo gihugu maze bahakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bari bambukanye imipaka. Bamwe mu banyekongo bakiriye iyo ngengabitekerezo nk'ivanjiri maze baheraho bahiga abanyekongo b'abatutsi kubatsembera, kubamara kandi bakavuga ko bagiye kubohereza iwabo ariho mu Rwanda. Kuba FDLR ikorana na guverinoma ya Kinshasa ndetse ikayiha ubushobozi bwose burimo imyitozo, ibikoresho ndetse n'amafaranga bishimangira umugambi mubisha bahuriye ko gutsemba abanyekongo b'abatutsi, kandi akaba ari umugambi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu byose bidashobora kwihanganira kuko ni amakosa akomeye cyane, kuko gutsinda kwa FDLR ndetse n'ingabo z'igihugu cya Congo FARDC gutsinda M23 bisobanuye ko bahita bataka u Rwanda. Ibyo rero igihugu cy'u Rwanda kitakigera kihanganira kandi kitareba ngo kibone ko atakibazo gihari. Iyi ikaba ndetse iri no mu mpamvu nyamakuru zatumye abagize umutwe wa M23 bafata intwaro ngo baharanire uburenganzira bw'abatutsi muri icyo gihugu, biboneka neza ko bwapfukiranywe. Ivangura rishingiye ku moko ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside FDLR yakwije muri Kongo, ibi ni nabyo umuryango mpuzamahanga wari ukwiye kuba wamagana aho kwamagana abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. Uko FDLR ikomeza gusahura amabuye y'agaciro muri Kongo Kinshasa n'uburyo bwo kubaka uwo mutwe w'iterabwoba unafite intego yo kuzakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Gusa ikibabaje ni uko umuryango mpuzamahanga wasisemwo kuruca ukarumira nk'aho nta cyabaye, nk'uko imwe mu mibare ibigaragaza. Mu karere ka parike y'ibirunga muri teritwari ya Rutshuru, FDLR ihinjiza miliyoni zisaga 50 z'amadolari y'abanyamerika buri mwaka. Ibi byose ni ibintu umuryango mpuzamahanga ufiteho amakuru ahagije, gusa ukabyirengagiza, kimwe n'uko banafite amakuru y'impamo y'ukuntu FDLR ubu yamaze kwinjizwa mu gisirikare cya Congo FARDC. Ibyo byose bikaba bishimangira uko izo mpande zombi zifatanya muri ibyo byaha, ndetse ko hadakwiye kwamaganwa M23 iharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavukijwe, ahubwo ko hagomba kwamaganwa FDLR iri gukora amabi ku butaka bwa Kongo, kandi bikaba biboneka neza ko umutekano wo muri Kongo uri korahungabanywa n'aba FDLR basize bahekuye u Rwanda, n'ubu bagirota kuruhekura bavuga ko bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Kigali, ariko benshi bakabona ko ari ukurota ku manywa, kuko ubutegetsi bwa Kigali ntibafise ubushobozi n'imbaraga zo kubukuraho. Icyo bakora cyonyine ni uguhungabanya umutekano w'abanyarwanda, ariko nabyo nyine bikaba bitabahira, kuko igihugu cy'u Rwanda mu minsi ishize cyatangaje ko umutekano wacyo ucunzwe neza, yaba ku butaka, yaba mu kirere ndetse no mu mazi. Umutekano w'abanyarwanda urindiwe ku butaka, mu mazi no mu kirere, niko guverinoma y'u Rwanda iherutse gutangaza. Guverinoma y'u Rwanda irasaba abanyarwanda gutuza no gukomeza imirimo yabo ya buri munsi nta nkomyi, kuko umutekano wabo urinzwe neza. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo budasiba kwikomanga mu gatuza ko bwiteguye gushoza intambara ku Rwanda, ndetse n'igihugu gituranyi cy'u Burundi nacyo kikaba kivuga ko kigiye gutera u Rwanda, aho nacyo cyamaze kugeza interahamwe mu ishyamba rya Kibira, zikaba ziriko zirakora imyitozo ihambaye n'ingabo z'u Burundi, aho bamaze kwifatanya bakavuga ko bagiye gutera u Rwanda, ariko benshi bakavuga ko uyu mugambi ushobora guhagarara nyuma y'aho perezida w'igihugu cy'u Burundi amaramaye yumvishe ko mugenzi we wa Kongo ariko arasaba ibiganiro ku mugaragaro n'u Rwanda, ibyo nyine atari yiteze. Akaba ariyo mpamvu n'iyo ntambara ariko arategura ashobora kubona atayikora, kuko we yari yizeye ko ashobora kuyimushyigikiramo, nawe nyine ari kuvuga ko atatera u Rwanda ngo bimushobokere, kandi ariko aringinga perezida w'igihugu cy'u Rwanda General Paul Kagame ngo
bagirane ibiganiro amaze barebe uburyo ki batorera inyishu ibibazo by'umutekano w'Iburasirazuba bwa Kongo. Mu kiganiro ku rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Mutarama 2023, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda Ale yagize ati umutekano w'abaturage urindiwe ku butaka, mu mazi, urindiwe no mu kirere. Mukurarinda yavuze ko aho ibintu bigana bigaragara ko Kongo yirengagiza nkana imitwe yubakiye ku ngengabitekerezo yo gutsemba abanyekongo b'abatutsi ikibanda kuri M23 gusa. Ati icyo bashize imbere ni ukurwanya uwo mutwe wa M23 bakibagiza indi mitwe isaga 200 ihari irwanya abavuga ikinyarwanda. Imitwe imwe yaje ivuga ko ije kubasubiza aho baturutse ariho mu Rwanda, nk'uko bakunze kwitirira abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko baturutse mu Rwanda ko bagomba gusubizwayo. Yakomeje avuga ko u Rwanda ruharanira ko amasezerano yo ku rwego rw'akarere yubahirizwa. Ati hasohowe itangazo kugira ngo ibyo bintu byibuzwe ko bihari, byakorewe inama zitandukanye, hafatwa imyanzuro itandukanye yari yatangiye no gushyirwa mu bikorwa, none uyu munsi hafatwa ibyemezo bitanashingiye ku nama z'imiryango yo mu karere. Muri Mutarama 2024, igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko cyarashe umusirikare wa FARDC wavogereye ubutaka bw'u Rwanda ndetse cyita muri yombi abandi babiri bari kumwe. Abo basirikare ba Kongo banafatanywe imbunda ndetse n'udushashi tw'urumogi. Si cyo gitero gusa, hariho n'ubundi bushotoranyi bwabaye mu ntangiriro z'umwaka wa 2023, aho indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yavogereye ikirere cy'u Rwanda maze iraswaho. Nanone mu mwaka wa 2022, ingabo z'icyo gihugu FARDC zafatanije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR zirasa mu Rwanda ibisasu byo mu bwoko bwa rokete inshuro 3 zose. FARDC FDLR kandi yashimuse abasirikare 2 b'u Rwanda basanzwe mu Rwanda ubwo bari ku burinzi, ni mu gihe kandi hari umusirikare nawe winjiye mu Rwanda maze arasa ku basivile n'inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda. Amagambo y'agashotorantambara ya Tshisekedi aho yibasira Perezida Kagame mu mbwirwaruhame ni ikimenyetso kidashidikanywa cy'umugambi mubisha afise wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nubwo adateze kuwugeraho, nk'uko nawe yabyivugiye aho yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru akababwira ko gutera u Rwanda byo bidashoboka, ahubwo ko ari gusaba mugenzi we w'u Rwanda kugira ngo bagirane ibiganiro amaze barebe uburyo ki bakemura ibibazo byo mu Burasirazuba bwa Kongo. Umutekano ndetse n'ubusugire bw'u Rwanda byo ni ntakorwaho, kandi urusaku rwa Tshisekedi ni nk'urwa ya ntare itontoma iziritse idateze kugira icyo igeraho, kuko nyine byaramaze kumenyekana kuko ariko ariyamamariza ikiringo cya kabiri. Yavuze ko azatera u Rwanda nibamugirira icyizere bakamutora amaze agakuraho ubutegetsi bwa Kigali, ariko ku minsi nk'ibiri ishize yavuze ko gutera u Rwanda bidashoboka kandi gutera u Rwanda bitakunda, kuko u Rwanda ari igihugu gifise byose kandi gifise ubushobozi bukomeye cyane ku buryo avuga ko ibintu bidashoboka yatekerezaga. Ariyo mpamvu yasabye ibiganiro na leta ya Kigali, kuko abona neza ko gutera u Rwanda ari ibintu bitoroshye. Ku rundi ruhande hari abasarahora mu nduru bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bashigikire FDLR. Ku rundi ruhande hari abariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bashyigikire FDLR, ariko benshi bakabona ko bitazigera bishoboka, nabo bakifatanya bangana bate batazigera bahungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi ko abo bose bariko barifatanya na FDLR byanze bikunze bazarangirira hamwe na FDLR. Ruhumuriza Kamanda wa RNC noneho yigize umuvugizi wa FDLR. Umusaza usaziye ubusa akaba yaranasaritswe n'ubusambanyi Charles Kambanda noneho yihandagaje avuga ko ubuyobozi bw'u Rwanda bugomba kuganira na FDLR ndetse ngo uyu mutwe ukemera kugaruka mu gihugu. Mu kiganiro kidafise epfo na ruguru, uyu Mukambanda umaze igihe yihishahisha muri Amerika aherutse gutanga ku muzindaro
umuhamagaro wa YouTube usanzwe uhamya umwanya ingengabitekerezo zose zasize zihekuye u Rwanda. FDLR ni umutwe ugamije guharanira inyungu z'abahutu. Iyo utaza kubaho abahutu bari kuba barashize, niko Kambanda yavuze. Ibi ubwabyo bigaragaza ubujiji ndetse n'ubwenge buke bwe, kuko FDLR ni umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda bahungiye ubutabera mu mashamba ya Kongo. FDLR ikoresha icyo gihugu mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no kwica abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Si byo gusa kandi kuko uyu mutwe mu bihe bitandukanye itewe inkunga n'ubutegetsi bwa leta motozi ya Tshisekedi wagabye ibitero ku Rwanda ikica inzirakarengane z'abaturage. Kambanda ndawiyita umunyapolitike ndetse akajya mu dutsiko tw'abashaka kugirira nabi ubuyobozi bw'u Rwanda, akwiye kumenya ko yavugira umutwe wa FDLR cyangwa akawutera inkunga ingana ite badateze kuzagira aho bamenera, kuko abanyarwanda bashize hamwe mu rugendo rwo guteza imbere igihugu cyabo. U Rwanda ntiruteze kuzagiranira ibiganiro ibyo ari byo byose n'abanyabyaha bahekuye igihugu, ndetse abakaba birirwa bategura imigambi mibisha yo kuzasubiza u Rwanda mu icuraburindi, ariko bikaba bitakunda kuko u Rwanda ruramaze kugera kure kandi mu banyarwanda baramaze gusobanukirwa. Ni amakuru tuba turiko turabatohoreza, aho tuyabashikiriza umwanya n'umwanya kuri ino mboneshakure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uretse ubusabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza.